Good morning. Ngasigi ko ngasi leapu numit tang ani suare ko tang ani ki na hana ina videos numit ni humni mang da ha khibane date 2 do soidna tawbiro ko aidi akoina tarpon doiba numit ki ama su leire ko aduga amana amu kaino nasingaw gumba kai gumba mai sembi on haibado adugi adusu sembiro aduga manifestation gumba kai gumba ko haidi new moon gi manifestation tawba yaba ko pa adum mayam su loin tawbiro ko haidi timing so hai petang ai haijara ko haidi sigi matam sida tawba ngamaga na ngamme ko ngamdraga su kesu kai de ko ina sangba matam tawbiro aina sigi timing sida ai sange haragadi si kan sida tawbi pada kai ba kapta leite ko ado ko akhoi ngasigi oina ko ngasigi oina yumja kaisa numit ko yumja kaisa numit se akhoi number ko number se ahamba 104 leire aduga color dana green gumba kai gumba dumaina sina bibe ai ko aduga amana date 2 gi tawba yaba khop mayam ama phajana tawbiro ko ido sidagi card ahum katang ai lokthokterage ko mayam gi damakta haidi card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani shuba ahum suba ko amma khanbira se ko ahamba se kanjira ani shuba kanjira antra ahum suba kanjira ahamba khanba nga yenga se ko first card ki la ipa kaino se ko 8 of cups and la ko 8 of cups se katang hai tare ko peaceful oiba jaga gumba ta chatpiu ko ngasi se hai tare ko like romba ko pachapadi amna di phare ko ngasi gi na haidi like romba gumba chatpiba ko piba adumaina keno to biba shu kai de ko aina hojik laiba jaga se nungai te khote na tra wakhan se yamna haidi shanti laite khote haragadi ketang move tawon haidi basida haidi chatpado haidi chathok parasna ko yumdagi chathok ko tok taraga ketang adumain taraga dum basu laire aduga amana nungda oiram gumba kai gumba su ngaire ko haidi phajana tawbiyo ko haidi ko keno gi haidi thashi gi manifestation gumba kai gumba su mayam se ko aduga ani shubada nang silai jo ani shude confusions gumba leibudo haitare confusion karum chattoino kai tawdoino khotoino haibagi dumaina chamam nabo emotionally haitare thawai nuai tranga thaw pangthok pangam dabo dumaina adaina toyba adu silai je ko lo inthokro side am da haide egi nuai tabo khoto mayam do lo inthokro duga haidi aina ngasi gi tawgadaba mayam do adu doina focus tawbiyo haidi matha sa do shurpudi ko sisina ko yi ani shuba card lere ko number 2 khan bangai gen ko number 3 su tensions gumba yamna leibado oina oi ko matha saba harasine ko amana ngangjan bai amana ngang dai torba hadi ko yamna sabado oina ngasi gi energies ahumok si loina ko yam loina sensitive or yam sengna hara kan do ko se laiba pot mayam se ko hadi number wise da khan ba card ngi oina hara gadi loina sensitive oi ko sensitive oi se kai gi no ha matam ko gi thashi gumba purnima gumba se yamna akhoi gi kai no hai tare ko isha gi energies oiro amo oiro ko kadang fluctuate oi bane ko adu na hadi si mayam se feel tawrini ko ado si sina akhoi gi card ki message le timing so pe ding timing se ki manga ga minute tare tagi na nipan ga minute manga phong le tagi mapan ga minute kunthra mari dena tramathoi ga minute ahum phong le ko adagi ani ga minute ani dagi na pung manga phong le aduga nungda wairam gi na taruk ga minute kunthra mathoi dena pung tramathoi ga minute ahum phong le ko aduga nungalamdai harasine ko nung ahing nungalamdai na pung ani ga minute manga dena ahum ga minute kunthra taruk phong le ko sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko do ngasai hai haudre chak thong bada kenom hapole green color ki pot ama dum habi be ko maroi ni khangde mana ni khangde elaichi ni khangde adumain toro ko adu silere khoi gi daily card message me thank you